turabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana ku biganiro ku makuru ku mutekano politike na diplomasi hano kuri Dr Prince TV. Ku nkuru y'akababaro itugezeho aka kanya kuri uyu mugoroba tariki 16 z'ukwezi kwa karindwi n'ibihumbi 2026. Inkuru yakwirakwiye mu binyamakuru ndetse no kuri social media nuko Colonel Ntagenzwa Ruterera yitabye Imana. Akaba yaguye muri gereza ya gisirikare ya Ndoro iri i Kinshasa. Ikaba iri muri komine ya Barumba hafi y'ikibuga cy'indege cya Ndoro Airport. Amakuru rero atugezeho aka kanya y'incamugongo yuko uyu mukoloneli w'intwari wakoreye igisirikare cya FARDC yaba yitabye Imana aguye muri gereza. Nkuko rero tubisanga mu binyamakuru biravugwa ko rero uyu mukoloneli yatawe muri yombi mu bihumbi 2025 n'inzego zishinzwe umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'izishinzwe iperereza zimushinja ko yabagambanira igihugu. Kuri aya makuru rero ni hahandi ni gahunda n'ubundi ya leta ya Kongo ikomeje yo gukomeza gutsemba abaturage ndetse n'abanyamurenge muri rusange. Nyuma yaho rero uyu musirikare yakoreye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabaye mu gisirikare cya FARDC, akaba ari n'umwe mu basirikare bari bakomeye cyane bafite ipeti rya koloneli. Yatumye mu maoperasiyo agiye atandukanye ya FARDC yo kugarura umutekano muri Kongo ndetse yakoreye cyane muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Colonel Ruterera rero bikaba bivugwa ko yitabye Imana kuri uyu munsi muri iki gicamunsi cy'umugoroba. Ariko nta kundi n'ubundi birarashinjwa ko yaba yishwe n'ubundi n'ingabo ndetse n'iperereza rya bamwe muri hano muri Kongo mu gisirikare cya FARDC. Nkuko n'ubundi yagiye agaragura abanyamurenge benshi ndetse n'abasirikare bahoranye mu gisirikare, uyu nguyu General Masunzu n'ubundi birashinjwa ko biravugwa ko ari we wabagize uruhare mu yicwa ry'uyu mukoloneli wari ufungiye muri iyi gereza. Inkuru y'akababaro ku banyamurenge muri rusange ndetse n'abandi bakongomani bose ndetse n'abaturage bose b'isi, dore ko uyu yari umukoloneli wakoreye igihugu cya FARDC, yakoreye ingabo za FARDC cyane ku rugamba yaritanze, ariko icyo bamuhembye ni ukumwica, none nk'uko bagiye bica abandi bose bagiye batandukanye. Iki gihugu cya Kongo kiyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo kigaragaramo gukomeza guhonyora uburenganzira bwa muntu ndetse no guhohotera abantu, dore ko rero bikomeje gufata indi ntera. Uyu musirikare rero waguye hano muri iyi gereza ngira ngo mbibutse ko ari umwe mu babaye mu gisirikare cya FARDC kandi yagizemo ipeti rya koloneli, akaba yarariherewe muri iki gisirikare. Icyo ubu butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumuhembye turakibonye ni urupfu, nk'uko n'ubundi basanzwe babikora. Iyi ni inkuru y'akababaro rero ku banyamurenge bose, tubihanganishe aho turi twese dukomeze kwihangana kuri uru rupfu rw'uyu mukoloneli wacu witabye Imana uyu munsi. Leta ya Kinshasa ntakiravuga kuri uru rupfu, dore ko n'ubundi ari n'abashinyaguzi, ntacyo bafite kuvuga, n'ubundi no gukomeza kudushinyagurira dore ko ari bo bamuhitanye. Uyu nguyu rero Colonel Ruterera yashinjwe mu 2025 ubwo intambara zari zikaze cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Avugwa ko yaba yaragambaniye ndetse yagambaniraga ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na FARDC muri rusange. Ibi ngibi byari ikinyoma cyambaye ubusa. Ni nyuma yaho rero Antoine Felix Tshisekedi Chilombo afatanyije na Lieutenant General Masunzu, abangaba nibo bakomeje n'ubundi gukomeza kwigizayo bamwe mu basirikare b'abanyamurenge bari muri FARDC, bakomeza kubica urusorongo babashinja ko baba bakorana n'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda. By'umwihariko rero bakomeje kuvuga ko
bagenda babica buke buke buhoro buhoro paka bose babamazemo. Ni muri urwo rwego rero uyu nguyu yafashwe arafungwa yoherezwa muri iki kibuga, muri iyi gereza ya Ndoro Airport. Rero iyi nkuru y'akababaro itugezeho, Rwanyamurenge mwese mwihangane kandi mukomere.